Ja sam Aljoša Solovera, kompozitor, živim već više od 20 godina u Santiagu, u Čileu. Rođen sam isto u Čileu, a otišao sam s mamom, mama se vratila u Hrvatsku kad sam ja imao 8 godina. Išao sam u školu u Splitu i muzičku školu također u Splitu. Nakon toga sam studirao u Ljubljani kompoziciju i poslije toga sam nastavio studije u Beču, u Austriji. I onda sam, kad sam završio studije, došao u Čile gdje radim kao profesor kompozicije na univerzitetu. Ipak se kompozitor nije sam na neki način. Ono što je oko njega je uvijek nekakav utjecaj. Samo sad to kako to definirati, to je vrlo teško. Ja sam možda imao više utjecaja tog slovenskog medija gdje sam prvi put studirao kompoziciju, više nego u Hrvatskoj, jer u Hrvatskoj ja nisam studirao kompoziciju. I poslije, da, to je naravno bio nekako malo konzervativan medij, pa sam onda poslije to želio ići negdje više na zapad i zato sam išao u Austriju. I tako sad je to neka mješanica svega, to je teško reći šta je od kuda, ali sigurno da to ima neki utjecaj, samo je teško to definirati konkretno. Ja u principu nisam baš sklon tim fuzijama, te etničke muzike i savremene muzike, a to je tako nekako ispalo slučajno jer je ta grupa koja je naručila tu kompoziciju, oni su svi flautisti, ali i sviraju te etničke instrumente iz sjevera Čilea, Perua i Bolivije. I zapravo oni su želi da ja nešto napišem za flaute i za te instrumente. Onda sam ja nekako nisam baš htio toliko jer na neki način ta nekakva eksplicitna prisutnost tih elemenata nikad me nije baš puno zanimala jer mislim da to nije zapravo moje. Ako sam iskren, recimo, nisam ja živio baš, i kad sam živio u Santiagu, ja sam živio u gradu, mislim, sa jednom kulturom, ja bih rekao više nekako globalnom to kulturom. Tako da sam na neki način pokušao te moderne flaute nešto napraviti da dobije nešto od tog zvuka. Ali nema to citata, folklornih i ničega takvog. I nešto od toga sam asimilirao, ali nisam imao nikad takve velike preokrete u mom načinu komponiranja. Ali ja sam, mogu bi reći, polako integrirao neke elemente koji mi se činili interesantni, ali nikad nisam ušao u neku spekulativnu kompoziciju, uvijek sam tražio nekakvu senzitivnost ili nekakvu spontanost. Tako da moja muzika još uvijek možda ima nešto što bi se moglo reći konzervativno. Zapravo ja ne bi to tako definirao, ali možda bi neko tako to mogao definirati. Danas to da se kompozitori definiraju po svojoj nacionalnosti, mislim da je to možda više stvar politike nego stvar glazbe. Mislim da je to bila ideja možda 19. stoljeća. Mislim da danas postaviti te granice je zapravo umjetno i mislim da je čak i opasno, zato što kad se pokušava definirati šta je predstavlja neku određenu kulturu, onda to može biti i na rubu nacizma, tako to mislim da nije moguće zapravo, to je nekakva fantazija, tako te čiste rase ili čiste kulture i gdje se može ustanoviti šta pripada komu. Ja osobno imao sam dosta diskusija u vezi s tem kad sam živio u Europi, jer mnogo puta su mi profesori rekli dobro, zašto vi komponirate evropsku muziku? Ja sam jednostavno rekao, pa nije to evropska muzika. Budački instrumenti su došli iz Sjeverne Afrike. Ako bi pogledali, recimo, i ta južnoamerička muzika, toliko te gitare, to dolazi iz Španjolske, a došlo je u Španjolsku isto iz arapskih zemalja i tako dalje. Tako da ja se nekako osjećam slobodno što se toga tiče. Razumijem da svaka država ima neku odgovornost prema kulturi svojih stanovnika, recimo tako, mora na neki način to financirati, ali više od toga ja mislim da postavljati te nekakve granice, mislim da nema smisla, zapravo to nije realno. Pa dobro, svi veliki kompozitori su pisali po narudžbi, pa nisu zato napisali loše kompozicije. Ja mislim da uvijek ostaje dovoljno prostora kreativnosti, bez obzira
na ono što onaj drugi očekuje od kompozicije. Ali mislim kad čovjek ostane sam, mislim da je još teže. No? I mislim da savremena glazba možda je to i očito. Ova potpuna sloboda što je dobio kompozitor, to je jedinstveno u povijesti. I nije kao produkt, iz toga nije izašla bolja muzika, ja bih rekao da ne.